Bange 2442 article lapen 275(1) labangsa article 125 constitutional amendment lahano ke chengsi ke claim pon Karbi Anglong is becoming a super state. Not only autonomous state taru uporot goi Karbi Anglong is becoming a super state now. Sir, Article 244 এর বিষয়ে কিবা No, it has become a super state now. lapen 244A bange nilikai ke amar sitame parliament long kai ke amar sitame nili hempre kalam ke ninje dunwer po lapen hang ponwer po lapen un ana bangke bori pon po ke pacun da prang ya pan 244 Sir, dali kono vote pen hai sir. ni ladak 8,90,000 abot do la sinili matha dam lo je ke kom nai busa na BJP atum 5 lakh so se abot long pon Thank you so much sir. ingko na trok ani bagai vote ke lo kan lo lasi nang ni tum pini ka cepat tu ka som thok ingko na trok ani bagai nang ni tum la am so se cepat tu pen ini tum onggong abot pen ini tum BJP afan vote pen pe hai ko nahi lapen la ini tum Karbi Anglong di Mahasau 62 ST konsensi penabangke North East top kali all India penta percentage hisab number 1 padamni lapen pini nami tomran kata hoita nanti cakang lo central lo ele to maho paisa ke doan ele to isu ke doan sedame Karbi Anglong autonomous council lapen di Mahasau autonomous council tim Karbi Anglong tim di Mahasau atum pen by pen central isu kupipi makaning ye do nai pun kupipi makaklaim dunia bangke nili MP mandat lo kulo tante la central isu amangke nili parliament lo kaike mata nili ningje dunpo la pen ke isu ke do am semai ke pacu poria pan nili claim pon pu lasi aduti na pamai tuning lilo no ni kara krok andi vote ke do andi nangli tum katok ka besetame katok ka besetame Saturday dai doi pen laswan ni bangke nangli tu cepat du pen ong do abut BJP afan pilang po kusi tuning lilo la am pen sining ram teng tam kaula karlo ingko sobani nang tondak sulupha konsensi angkan ke doan ye rumah sarkai pun cenglok sorgar gamra kai pen cenglok nipai phun lapen je sarki salpu soi jang kiti cerang pet nale to ator ke so naya hok pito aja long putih pen omor sing di soban kai pun nale to kare kuma Takde Karbi Anglong duk kawe khai apun ke ake ti sepsi duk Karbi apun ti rektor Karbi apun long ai sida kali itu di pinta long di kongres asap sunang long di SCC long i asap subang PSLC juga long i lana thank you PSLC juga zar mana votar list कितने के votar list डालना भी तो सही लाके ने स्लोगन चलो election ki chutpe sulupha konsensi bang pradhan itu Normally itu hal seperti yang berfakti, hal seperti itu parti ajo datang ke haya parti sikonang yo, kipi sarpu sarti. Kami ini cipan pokoknya lagi mereka ini tuh non girangi, tapi ini kalau ada ini tuh macam tahu itu, saya orang sih disuruhan ini tuh suruh batal kompetensi kita ni, orang tuh ngabutin pahai itu kan, pahai itu yang sih, tapi pahai itu yang popo. Alam suami si bini kami ini tuh jadi pak, nasi ini kan tuh terus kami mimpi itu je, cuci kantor ini sih election aku, ini lah mana, ini pencegahan ngampet apa yang pun, sitame siang kan pakai sitame, ini sih election juga kan, anak sitame yang kan dulu, lapan ke, anak ni anak, ikhlas anak pun kami rumah sitame, mungkin lagi MP, aku kan lagi, anak pun sitame itu lah BJP parti mana bidang aja. Kalau bukan sama bukan polisi, misalnya ini tidak mau nak. Anak ni suami kau suami yang dulu, mau kita ni kita tengah suami ini tu kita kita ni nak boleh. Anak ni suka sama kita ni ini tu dia nak dah nak perlu. Kasi nasong hak ini, mau orang tempat siapa kerja yang mampu. Kalau kali terus kita ni anak ni nak pusing ini, di kasi ni dah kan anak ni kita ni pusing.
han ini pilih nam caci kita lo caci pilih welcome class mate ini MC hamale ini nam theta lapuan than pensi kato toy hasabe BJP kaya kalau kan ini sih ini nam de itu kalau pini bang pharoi si sose abang pu bang phi Congress party la pena kapre party ben cheu si pini e tum Bharatiya Janata Party la bang so party long je pok dun bang pharoi si sose abang pu bang phi tum do Dari tum sarvata musti pen non MP election kon futlong ni apni kiche do bai nili ninche thedu athe nili ang thante ai nangelo nani tum pini pen ma si thek daklo suru pothara bangke MP election bangke ili tum kachi toidun MP candidate horen Omar Singh Tiso alangli laba suruputar constituency penke higher no pini pen bangke thegnani tuma theglong daklo la penklang dak Bukajan ele konsensi angkang benilitum election laso amai cheng onlo ke cheng sie bangke suruputar konsensi along cheng ponlo la penal tum da theglong lo APSLC atum penana bang puang phe atum pini nang join lo la soprang ke bang suri si sose suruputar konsensi dak Bharatiya Janata Party office along district office along asai hemlong nang join dun elo la so phi bang ke unity victory and prosperity rally long tame Congress pen chenglok APSLC abang puang phe tum penan abang puang phe tum ke BJP long na chipok dun lo pini theklong lo suruputhara consensus si nang to chini bang suri trok si armudo adake butar sa phaita comping nang tum chini la pendak bukajan ke nang tum chini lo pini ke nil tum ke gari gura ta ni tum pipe bon sita pini dang na tum theklong lo bang suri kep so se armuda ta pini dagang la sit chukiram tang a candidate ke doan a candidate dak pini nang join ni Juga dalam tangke mudhurjo dak 13,000 pensi suri kre thom pensi ke haipon lapen amat mi party bange suri troksi pen apat ke haipon lapen abha tum suri ni suri si lesson ke haipon lake do an ake nidet tame pini BJP along sinang chopa ok den erlo la sinono phom bangke suring ko troksi bagyong sidak pulo pulongte suring ko trok ke dake BJP si ratum vote people Sir la BJR along we buta ki lake nilipulo ke pang apor nangji lake echeklo jonjon ni kali hala so BJR la so arondo SOP do guideline do la sihula bangke niltum claim ke claim po Sir article 244 ke hempe kala ma puta ke kaida nilini jivel ke hempe long le tik sangse hempe long le tik in konte hempe long le akot ta mail tums akapek asayang denga development ta kam claim bom nangi puloke asi hempe ka hang bom loke asi Dr. Himanta Biswa Sharma ta anesin nomination ke file hot puloke ye article 244 ke ye Karbi Anglong CM tulira mo hangke prime minister long chitong long te kaita pinpulo lo pilo president of India long chitong long te pinpulo lo pilo Amit Shah long chitong long te pinpulo lo pilo ta sili tum che so mo na anisi long